بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از کینه ها پاک شود. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش Against unforgiving wilderness. Yes, we can. It was the call of workers organized. من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس